wathi mangiyicinga le foni angangayithola ngagcina ngiyekile ngacabanga ukuthi isingidukele. Ukhasini wami uthi mayisewasha athi mayethi ikuqathake ifoni ebhlukweni mayisesinika sizama yonke indlela ukuyilungisa kodwa ifoni ingalungi ucathi ukuthi ifile. Bese kufika umcabango othi kimi ngoba ifoni ifile akangikhiphe isim card phakathi ngibona ukuthi nayo isifile yini. Uma ngikhipha isim card ifoni noma ifile kodwa isim card yaphila. Usathana wenze iphutha wacabanga ukuthi mayisanga phandle uyaqala ngathi kanti kukhona isimkhathi yaphila. uNkulunkulu kakhuluma abasathana ngalilanga uthi hamba uye kuJobe uvumelekile ukuthinta yonke into yakhe kodwa ungawuthinta umphefumulo wakhe. Ukuthi usene kangakanani uma isimkhathi saphila ikhona into uNkulunkulu